Wo ya santinia me kasikadantam adi guso wo ye kapre e de boasa Kofi TV problem ya e ma hu anu abrabo mu da ma wini o samo hine no ya ki no ya chief o mre ni nie emre ni nie mesi Kofi ko plawo menhia himfia enke seseska enkasikada Kofi be ya wanwan de Kofi okopra menhia himfia enke nya la sulala Evan Chano. And hey, enka asante for hene. See kasano. Oko power menshia, enka asante for hene. I trying to shout, I am asante hene. O two for nyamekasi, and kobeya phone call. Me say asem na kosono. E ma santini bi ani de kapre. Enfa makofia doma. One doma afo. Akobo apam doma yin no ni ho boya no so ho Kofi work for Angel TV is they didn't send him to Doma. Angel TV for Oman send Kofi to Doma. Obia ni wa wasuma Kofi TV e wo Doma ana man santini bia ni ne kapre abunu fuel and tokwana money asante for kono modi bem ma wini abunu fuel doma fuel and tokwana money asante for kono yama modi bi mo yama modi bem afei na mere naso moncha bobro mo na de Kofi TV yire na nanu ya wo si studio man kunu and it's kanasa masa hey Menyare so mo mama ntotoma no. Me mabusa fo nya nim se me kama adwen na ntotoma no. Antu ana nanya shen. Me nya no masante fo asem we fire ho. Je balbou en fire ho. Asem we fire ho. Asem we nya sante fo asem o. Me pesa me tuma no na gbaja ya samoche acha wo fo twa nam ka cham do ma fo no mo na musemo ho mumreni en fire ho do ma fo en to kwa mo ni asante fo wo nyina ya mamadi be mo wini o samo hine no ya ki no ya chief o mreni nie emreni nie mesi Kofi ko plawo menhia himfia enke seseska enkasikada Kofi be ya wanwan de Kofi okopra menhia himfia enke nya la sulala Evan Chano enke nya la hey enka asante for hene tie kasa no okopra menhia enka asante for hene I trying to shout, I am a santine. Or 2 4 nyamekasi and kobeya phone call. Ebeya from the king to a doctor. No wabusa said bills near saying. That's another movie about me afraid of for his upon so for it. Kwana kosha bill way, mammy. And honorable despite and of his upon wouldn't have a choice down to pay because only are Santa for mama. What the penny back war now we read him. Doma fuel, muddy bim. And Tokwana Santa for the last man so my name, Nyanganjam Sama Winnie. Nemo, send up a person to you, and to send your 2 for 2 be woman, Shiana Meboa. Monkowe Kofi. We are Santini, make our 2 for tam de guso. We are Santinia, make us a cadantam at the guso. We capre at the Boasa Kofi TV problem ya. And my own one who are Brabo da. Na sawa we are Santini. Na sister da la sula no mo ye no. Wo de kapre be kwa kochem because yet ye baby na do ma fo so aye so ntokwa. Atemidio o mo die bi wa pin so.
etie o ma so aye so ntokwa enti me ami asantini this wabusuafo pani ngunsa enfra asase ya me ka otumfo ntam kase de to wababoso wo de afadi agro wo abayi kapre me ka sikadantam de to so me ka otumfo ntam kase de to so wo yi kapre de support sa Kofi TV amade ya do ma fo so aye so kon anana no ma boni ya wo e ma wonwa no da e ma wontimi yansama afo moja omokode asante mano e mo mo ska no da mesi me ko tu fontam kase ana ndi ku so anope sika e ma nana no ma wonwa no da wonwa no da wa be yi ka pesa we asante ni ba na wo fu masum sika da ko sika da ko fi na obi so aye so do ma maye so aye so ko na wo di usika ko support there me call to fontam kesi o e ma wu wano da wanim ni wachi ya dia tie baby o ya santo for dia tie baby na the ban so e be ma mo pia do ma fo mo di nkunim afi na mo nkokoden mo nkyere se mo ohene mo nkyere se do ma yo man mo nkyere se do ma ayo man e ma santini bi ani ne kapro na be hye wo busua se me kotumfo na nanu ntam kase dugu so e masa do wa asantini bi ani wo yakwa ni bu bebi agusua fo bego wa no wa fa wonsa se mebre ma be duando wa ofoku wa be na naje my prepe domafo eya asantefo eni asante ni mantia na na okoye tamfo camp na akonya asema na ye akoye adwuma de amawo wo de oya asante ni am se makana na no ntam kaze agu so try na wa be ye fast na wenu ho obudi atanu atia na domafo ne be so aye sokon otomfo ankoka obi a o domafo ne be so aye sokon eni amoma dibem Nemo nsawo ya santini ba na ase ukoyi kapre de makontu fontam kase e de ato wabra so wo ba wo de besi esa akwasi de anso amoma nkogunsa se nanano ne yatamfo ni wo ya santini na yi kapre wo se skani mu a e na do me se me kana nanano ntam kase e de to so me kasika dwa so ntam kase to so na me kontu fontam kase e de to so you want person na fako woni chasi about nkwa so we sa wo me che wo ya kwasia asantini bi eni baba yakwa ni bu bebi agusua fo bego wa no wa fa wonsa se mebre ma be duando wa ofoku wa be na naje my prepe asantefo wo de ma dia yempe se be sisu abobra kwa na wo ne tribes me no kuna wako baby ni about you apesa that tribe na be hwa mo anjimi na hey asantini bi anjimi yo monya smart de me ka mate de me ka no ye ni jimi ni o ya asantini ti de me ka no we are boy yesterday kira ma di fie na be fie na be di prepare asantefo nyansa adwenka sei na nanom abuno fofo mo na nsi fo mo nyansa diwe na ye ni wu cause asantefo de mo fo mo ya wo buno fo mo skapa mo fo na nsi fo na mo nye we pa danso abia mo ko abetinya ye mo nye na ye ni wu okunwe na asanteko mo fa mo san hye motom na mo fo mani rade na nanoma bokwase ampani we de na to a wo de ko iska na be hu ejensan asanteni tu kan ko jema ma de boso me pego baba be femo miensa yambo bra na nyensa ase ye besika kan tie ni adaje minti sike ntia mbasi so bra mi nua ketu afofie ni nkade ye boye fo wode wo ye dwuma mu obose ya no ya ye fa de kanu ya wote ma